Ngasigi saija sinariba akoigi kanglup ahumgi maming asina akoi inverted the thami basically significance is a question number su yawisina takpadi ngasai akoigi manipur gi legislative body da thabak tawiriba representative mayam se akoigi kanglup ki level da thugairaga kanglup ki identities da putharaga wari sanhalak pasisu yamna akoigi nungnang ningai oiba identity ama politics amaga impose tawbra haibagi wajabada safawi adana Ekoina say Manipur gi MLA myam wari chanari or the MLAs from Manipur going to meet in Delhi Hyderabad yadabra haibagumba sigi sisu akoigi hade tamuni ken jo haibang sagi official oiba che de khoi udri invitation ama laikibra home ministry maike degi or was it a telephone call initiated meeting but hujiki process ama khakla pa ai di masi peace talk or whatever adu du kaim changchen da bida confidence building की process amani haibudi akoina yapam thoi aduga masigi process ase akoi appreciate to hum thoi maramdi ngasai gi manipur da leiriba miyam haibitare maside ngasai maside palliba kanglup ahum furup ahum sigi wari natabida manipur da leiba miyoi khuding maksai conflict na soi haibisini marambadana akoi se manipur da leiba miyam se akoi gi normal sigi khorang basi yamna kuina ngaijare haitare adana center of state maruina state government se bypass to bagi akoigi maong se khoyam sangna uba amadi leire adu masi constitutional question amoina di manipur gi wafam ji yam sangna lehoragani haibasima 355 ki wari the border su natragana state and central gi government gi ani sigi coordination gi wari the border su amana drone bombing tawi haiba amana tawdi haiba sigi wari miyam si adum akhoi achoba constitutional question ama sudum yawi haina koi political science tambada dum thengnai haitare aina khanjabada akhoi mirasu na ngasi khanabiriba topic asi khoi significant oi adubu yamna akhoi gi wakhalna sagalaga chingna bagi kanom yama thaina dabida ngasi han boy after so many months wari saba hogi base masi akhoi appreciate tawningai oi both the central and the state government adumadi honest wina high bi yes absolutely there is no doubt about it aduma leire aduga aikhoina asum nainabi abasing asagi masigi dialogue si kari theme da tawduino haiba wafam amadi lakhum thoi kari content da tawduino haibase aduda nakalamana separate administration hai aduga separate administration ji yamna well defined oiraba proposition amara haibadi yamna kupna thijalagati oidabasi ai adana khoigi english proverb ta haina bamlei cry for the moon haina khoigi cry for the moon haibaji yamna chawba demand ama posturing jai mase koina adana posturing toba oina aikoina level amada khoina politics yengbasi ai tawodabu democratic dialogue process amada pusalaga penadriba mayam si wari watai shadok na halaga ultimately karino issues e khangmina bagi thabaga dudi hairiba wari shana bagi process tholakadoini haitare adubu hairiba wafam singsi phanayam na lerega su hena foundation the yauba wafam mama hairagadi manipur gi integrity ze manipur unity ze kahenda ba haibasina khwaidagi maroiba mood point adudi orani hana ai lawjai adare duda aikoina makadana khanasi hairagadi separate administration hariba si gi manung da yauriba idea si karino masi hanagi akhoi manipur da lairiba already legislative akhoi system mayam leijagre haitare hill the provision mayam power p dana leigre ko ado sigi power si leiring ai stage da another layer of ethnic laws semakadra haibagi yaning da basiti tampaki lamdam da leiriba miyoi sing yam khana nungnang na phongdok sei maram aduna hanaki wari sida akhoi manipur gi unity and integrity sanctity si kahenda bida confidence building gi wari oina tawbam thoi haina ai adu maino thamsi sir hanak se sir na united nation da united nation human rights council da pigiba habatare mifam da sir chatpi ro halak padang ai adu hadak thamgi wafam si da yumfam orga ai hosi da dialogue program su singi madu ndtv na chingba tonga ba national media sing da su madu yam fazana report tawnari matang si da live wafam ding sa starting from ngasi gi oina phambi report npf ki
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯩ ꯍꯣꯔꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯂꯥꯔꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯏ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯗꯤꯚꯥꯏꯗꯤꯡ ꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯅꯥꯒꯥ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯠ ꯐꯣꯔꯋꯥꯔꯗ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯀꯦꯞꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯇꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯡꯒꯜꯒꯤꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯅꯤꯀꯦꯅꯁꯨ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯃꯈꯩꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯂꯥꯏꯟꯁꯇ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯨꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯅꯩ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯞꯇꯤꯃꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯏꯁꯤꯅ ꯁꯥꯔꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯅꯦꯁꯟꯗ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯏꯐ ꯑꯥꯏ ꯔꯤꯀꯣꯜ ꯏꯠ ꯀꯔꯦꯛꯠꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯨꯔꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯍꯤꯖꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯟꯗꯔꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯕꯣꯠ ꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯟꯗꯔꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯅꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯅꯥꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯗꯨꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯌꯥꯅ ꯍꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯟ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯁꯤꯗꯤ ꯀꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤቭ ꯅꯣꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯂꯤꯖꯝꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯣꯁ ꯀꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ of India ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤቭ ꯅꯣꯔꯝꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯦꯔꯤ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟꯠ ꯈꯔꯁꯨ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ 6th ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯆꯠꯅꯗꯕꯒꯤ 5th ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯆꯠꯅꯗꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 6th schedule ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯂꯝꯁꯤ 6th schedule ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ excluded and partially excluded area haidana assam gi makhada leramba akhoi district sing sigi well good governance ki damakta thokiba adugumba border law commission na puthokiba provision am khangni haitare aduna princely state oina leramba kingdom state oina leramba manipur gumba state ki damakta ri masi thoidona mathau ta gi de karigino haiba matam da ngasai gi manipur gumba state sing sa ngasai gi tribal ki administration se already state ki model lamada administration ki model lamada lakhre haiba gi damakta 6th schedule ji haiba excluded and partially excluded areas gi damakta legislate tawgibani haiba sima aina thamjani maram aduna sai colonial gi matamda inthoga thanamba govern phazan tawbiramdaba administration phazan tawbiramdaba hariba area sing do govern tawne damata moi gi development gi damak 6th schedule gi provisions ji lakhibni haitare adana india na ning tama matungda manipur da 6th schedule ji extend tawkhidaba gi constitutional background ji adumaina thamba yai Hojik Mirajna Hangiri wafam je Manipur gi plural and multicultural state ki identity se koi kanna hoji assert tau da yati hana de su tawraga lai ai koi na handak mapan da chalaga masi hairak pagi maram su kari gi no haiba matam da ngasai gi yamna sectarian oiba myopic oiba ethnic ki akoi gi identity gi politics si bu khulai une sijinraga hingminari ba furup sing sigi mai gi balance ke through de thugai na hotna pagi mami mayam chauna ta ba haiba tare khudam oina kana gomba miyoy amana shanti gi wari ngangu matam da maruina kuki zo fruit ki miyoy sing si threat to biba magi mayum mai thabiba pu ba chai ba tawba sigi whole kaino ma reality ma imposter opasi masina tak podinga sai gi kanglup sing sigi lai ba khal balance si thugai na bagi atom na politics yawi sini ada ai wari du da di aina akhoni izaba matam da di sanitization of demography ga na khoi sinai haibadi ngasai gi more da churchanpur da jiribam da tawriba khoi conflict ki maung asida akhoi population khara sanitize dauna bagi agenda yawi aduna sigisin ethnic homeland same da long term da interest serve dauna ba si mayam jin background da thamjaraga hojik miras na hairi bonsai gi ethnicity gi wafam se aikoi manipur da government of india na manipur na statehood phangdring ai matam dagi horaga 1960 dagi horaga 1971 72 jira jira sai manipur na statehood phangdring da stage ani ahum jira da manipur da ethnic oiba laws khara atmak enact tawre haitare hariba inaction of laws singsina chahi nifu mu yankhai mu sujala khara matung da dinga sai gi hill and valley gi legislative and political divisions e yamhena solidify tawnawi macha amu oi ki haitare maram aduna ngasi ai khoina manipur da ching amasung tamani chakhot minabagi wari ji sanarakpa matam sida icham chamna governance ki administrative issue oina lakada basre ethnic identity politics issue oina lakhiba because of this colonial continuity and thamsi okay thank you very much sang asagi
ꯃꯁꯤꯒꯤ multiple level and layers of negotiation ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯍꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯦ if it is the first step no doubt ꯃꯁꯤ perfect ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ first step ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ welcome ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏ and again critically ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯋꯥꯠꯂꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯃꯊꯛ ꯃꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯁꯥꯔ ꯂꯩ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ multiple level and layers of negotiation ꯁꯤꯗ interest sir ngasagi common oibe interest leiri between the groups aibadi ngasagi IDP gi internally displaced persons what community ni sir ko and then victims mayam gi questions mayam community ani matani hojik leiri basi adagi then whole suffering abadare magi societal problems oina thogla iba sigi suffering mayam si so adum common oiri ba sir ko not just this two community na they all as a whole pull up the never effect origin community ani khaki issue in puthorok pa matam da su asai ekoi tamuni ke na haiba adu maina hai tare masa maring marang area mayam tholok ta banate swai this common interest sidada kamaina negotiate tor narakani natraga antagonistic oiba adi som the separate administration pamakaduni union territory pamakaduni at the same time maduri accept to sungom moiduni haidare som side amana maduri accept to ngom ekoi manipur gi territory si kai bi yaroi aduga leiribe administrative arrangement status ko si thuai bi yaroi have question ji am lakaduni sida antagonistic oiba yanaroi da area contradictory oiba area khara amasung common oiba area sing sa kamai negotiate to bi kari kamai hai yan hamada akoi gi hojik mirasna haibi baduda ai supplement tawzaboina akoi gi common fundamental problem khara akoi leiminari masida unfortunately akoi gi masi common problem sing si suppress to ba haitare karigino hade conflict si gi narrative si bathak ta pukhat pe yana bi damakta ekoi na aduna ni weaponization of ethnicity gan kan no jigan argument ta kholai se koi khuda moina haragan economic inflation si manipur sina kwai di huji mangking tharim haitare howji si khoi gi petty businessmen mayam si local dukan phamba dai di any small sector the thab unorganized sector is completely collapse tawshle ni haitare kaino conflict sina maram oraga adana sigi economy gi laibo crisis is tampak thana se masi manipur gi pumbadani haibasima common interest samani masire khwari show is common people sini haitare masire zat leite dharma leite everybody is equally affected adabu howji ki Kanglu ki oiba wakhal jire jire ngau dana kanglu ki oiba administrative politics tawriba mayam sina masiki narrative se thon de sini ekoina thajari si masiki narrative sina human oiba strategy ki wari mayam ji tholok pa taragadi negotiation tawda dialogue tawda su yamna nuai kadori ni haitare adana aikhoi gi manipur bu represent manipur gi IT meitei MLA ga ina haibasimakti hayaning de adugumba language tu ai wakhanda yaring ekhoi TV discussion de endorse tawzening de openly I don't endorse these kind of this is very unjustified and constitutionally su yadi haitare ina akoi manipur da laidiba MLA myam si zat am represent taroga election de khibam tanati haitare they are democratic representatives and they represent their voters irrespective of their caste class whatever aduna Manipur da hojik sigi Manipur gi interest pu thajari ba mayam sina aikhoi masigumba terminology si seasonary si objective hum thoi masi Delhi the press conference taroga press media sina sumaina seasonary si masi khoi yade Manipur MLAs met perhaps for the first time after the conflict haibu haibugumba gi narrative si masi makoina tabiraga di masidai sidai di press conference pau to honi haibusima thamsige we need to build consensus on this idea sima aduga economy gi wafam sima common ground ni adai nahak na haibiri ba internally displaced persons me am si am thinu common ground ni akhoi di me the conflict the thoba kanse jun swai de khoi na dum discussion di yauza matam da resettlement should be our priority is akhoi dum yam khona haijabani resettlement ji kari damakta mathau tari bano hairaga di ngasai gi kanglu ki politics to pa mai bo mayam sin population ji mai divide to bose moi chance ma lowi haitare masi ki chance lori bose khoi na ton ge haitara di manipur da normalcy puran ge haitara di manipur gi multicultural oiba sigi kaino se akhoi geographic and population ki demographic ki balance si hanjalan besi mathau tai masi hanjalan ge the resettlement is a very very important step adana hauji akhoi na Delhi da wari shana bada manipur da laibe economy ki tragedy se makhoi pukatpham thoi adu resettlement si hana topam thoi adu resettlement si yaraktraba kukizo MLA sina then we have to ask the question what is your hidden agenda for objecting to this very idea of resettlement and resettlement si khoi rehabilitate to busi yaroi hai taragadi nakhoi ge agenda si karino hai base manipur bu kanba pami ba any MLA any leader dun hangpiu sine madu naga or bi meti pangan or bi
whatever oi bi ai natragana cookie zo da su sigi narrative si khoi gi thazaba manung dum yawram bi ai adubu masigi repression ji made khoina yam sengna ure haitare madu ngangu mi sing si adum violence thengna gi banga tani haitare adana ai khoi gi MLA sing na manipur bu convening by MLA sing na masigi pukhalapa matam da masi su yawna kari ki damakta sigumba IDP mayam sigi welfare gi makhoi gi dignity gi damakta khoina wangang bada na khoina wangang bada yaudri bano haibasi masi wahang oina pukhalaga priorities makhoi da piba IDP mayam je handle torok paning thina makhoi gi kai khumna ba makhoi gi punsida akhoi gi normal si hanjalak pa haibase akhoi gi manipur gi coexistence gi idea da su reinforced over haurabni haina idea am kallo maduna resettlement has to be our priority aduga topa yamna maru oiba akoina pukhatpam thokpasi ngasai gi manipur natagana akoina modern state haina kanna akoi handa argument tawjai adare akoi gi state ama lairaga di state tugi manung de leiba mi sing sigi state sigi administration sigi mathau khara topam thoe tawsu tawraga lai khudam oina haraga administration gi institutions sing link jaba police leiba army leiba forest office leiba ASDO DC office le police see this is a very normal practice of a state problem di akoina uri sina sigi institution me am attacks after attacks se tawba khoi uthengna eba adri sigi questions ma kari gi damaktano makhoi gi leaders sing sin masi condemn tawtis Maitega cookie ga saunaraga punare kanare na sokoi ngaktangi laura seba adu waraga su state ki institution ni hariba masi jati amagi kanglo amagi institution su nataba institution sing mathang mai thaba natragana attack tawrisi kari gi no sigi violence why haibasima akoi khana basida puthokpa mathau tai mari sigi violence lefan da bataraga di state amagi whole rule of law ji kairi hariba adana rule of law gi magi sanctity ji kahenda ba haibase citizen ama oraga di magi responsibility ama sune natra adu mai thamning aduga masigi dai jaina khoi hapning ba ama khak yamna maroi ba haitare aina saidi masi haire isi kari rule of law wa fama la isi kari gi no haiba taraga di ngasai gi enumeration process hai khoi gi manipur enumeration process si he anything to matam sida khoi gi stumbling block ama politics amana pi enumeration haibadi bhab tabira mani ma'am census tawji harasu mi masing thi si bar aadhar check tawsi bar chu these are not allowed in certain pockets masigi wafam sima aina khanbada manipur se state amani manipur gi historical political position legal position lai ai khoi loi khangnare bharat lainga su khangi bani madu eragadi Government of India amasung Manipur da laiba any stakeholder sing sina Manipur state ki natragana state sigi rule of law ji ngakchen abagi any enumeration process tawrakpa matamda karigi damakta thingi bano karigi damakta thingdragana karigi damakta openly endorse tawjri bano haibisa aikhoi gi wari sha basi da puthok piragadi maduda aikhoi Manipur bu yamna ethnicize taw pami mi sing ji wahang ama makhoi da piba matna khumbi da ba yaroi haina I khanjai asumna tensilak pasida aikhoina Manipur gi coexistence asina Manipur khunda minari ba phurup khuding maki yaifa thaushil oiga doribani haibase akhoi gi Manipur bu kanbini hadna chali ba du wakhalon chen ba MLA sing sina yamna openly aikhoi coexist roga lakhibani aduga Manipur da kangluki maseli ungkhana bajiri yamna thengna last couple of decades tholop khatani masi sangraba chahi lising kaya sida asugu makanglu masel gi ungkhana base aduki matik territorial oina thoki badi yaudri haibase masi akoi khau pongna lawba mathau tai adudani ngasai gi kanana masi kari gi tamata tawri bano haibasi loi tholap aduna sigi round sida aihana samjin ning base Manipur da governance ki wat paleram bayai inefficiency leram bayai Manipur da development ki imbalance leram bayai punam asidi madadi ngasai governance ki issue ni haitare haiba governance ki issue democracy ki deepening tobagi issue punam akse akuni ethnic division ki khulai ona season basidi chumde haina sumaina thamani okay sir yam nuai je haba tare sana thambi bo from yam enlightening oi yam insightful oi ai tamuda lakringi mamang ta ai chakmana ba ai tare wahang ngok pudun laksake and before that ai gonda han bazi aina khogi mayam da haba tare update amang tawjage ngasi si october ge tang 15 ni haba tare numitchi khoi Manipur da tongan ba lalulu kharana black day ni haidana numitchi observe to ba tu numit amakak ni Manipur gi yam history oi numit ni haiba numit asi the yamna historic oi ba haba tare haujuk Manipur gi crisis si resolve to no gi step ama haba tare first step oi taraga jo it's very crucial and very critical aduga yamna maroi ba khongthang amani lokol ibase
हाइब नुमित की बैकग्राउंड खतंग आई मैम थमजगे है तारे हौखिबो अक्टोबर की तांग अक्टोबर की तांग जोमी काउंसिल है जोमी पीपल सिंगे जोमी है टोन टोन ट्राइब यूनिट मैम अपुनब एपेक्स बॉडी अमखनी मरुन कुकी जो कम्युनिटी एपेक्स बॉडी से अखोन खंजबद कुकी इनपी जोमी काउंसिल मार इनपुई अहम से अखोन उजई जोमी काउंसिल की हेडक्वार्टर थोप प्रेस रिलीज मागी हेडिंग अक्टोबर की तांग नुमित 15 की ममांग थोपनी जोमी काउंसिल अर्जेस डायलॉग विद द दिल्ली पॉलिसी मेकर एमिट मणिपुर क्राइसिस डायलॉग तौगदबनी है फेरेप दिल्ली डायलॉग तौगदबनी कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन पुरक्नबगीदमक डायलॉग तौगदबनी जोमी काउंसिल की फेरेप नुमित 15 की ममांग लेख्रे ngarang फावदा मीडिया मैम नेशनल मीडिया मैम की रिपोर्ट कुकी की जो कम्युनिटी की एमएलए मैम से मीटिंग से सरुक यागद्रा यारोइदा है चाउना स्पेकुलेशन लई यारोइगा है चिंब वफम मैम इंक्लूडिंग इंडियन एक्सप्रेस एनडीटीवी तब रिपोर्ट यावरी मोई वारी सानब मतलब लेट पाकिम ने सरुक यानी यारोइसे हजमको इंडिजन लौब लेट्रीगा है बट in the context of the press release by Zomi Council की press release की context से central government का डायलॉग तौनब की फेरेप से जोमी काउंसिल की ओइनदी लेरे हाइबसिमा याम मयेक सेंग फोंदोक लेख्रे मसिदा नतना सर याम इंटरेस्टिंग ओइजे तामो जो कम्युनिटी की मपु मरु ओइबा लीडर म ओइबा अखोय कुकी हाइदना कौरोइदबनी जोमी हाइदना मसक खंगदबनी हाइदना याम चाउना ngasi की डिहाइफिनेटेड कम्युनिटी की मरक्ता की रिएक्ट तौरखिबा हानगी मणिपुर की डीजेपी हजोजी की एमएलए एलएम खौटेना मसा याउना हाइबा तारे अदुगा जोमी काउंसिल की लुचिंग सिंग याउना दिल्ली की पॉलिसी मेकर्स अहुंगा उनग्रे है प्रेस रिलीज से मैचिंग पल्ले अदु तारगदी अखोइना येंब याब मी एंजे सार अइना लाकनिंग क्वेश्चन से स्टार्टिंग रो आई सार लाक्सगे प्रिपरेशन अमा हाय तारे ग्राउंड वर्क अमा ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मियेंग देगे है तारे मोई की मियेंग देगे लेगिरेन लोब याब्रा सकरी हैबिनी अदु मक्ति खंग अखोय हाइबा स्पोकले तो लान ngam do mande ayi onadi adubo अखोय की मूड पॉइंट है तारे कॉन्फ्लिक्ट से करीनो है कदी असगी मणिपुर दा एथनिक टेरिटोरियल पॉकेट सेम बसिनी है तारे मसी यारोय हाइबा मगा मसी पामी हाइबा अनि की मरकी वारीनी है तारे अदुबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना येंगदोरिसि करीनो हायरगदी मणिपुर की यामना कॉम्प्लेक्स ओइरबा यामना डिस्टिंक्ट ओइबा मागी पॉलिटिकल हिस्ट्री सी कल्चरल हिस्ट्री सी येंगबिदब यारोय है तारे अदुना मणिपुर सी स्टेज खरदसु अदुमक सिगी एथनिक की ओइबा कांगलुप की ओइबा वाफम सी अदुम हानसु थेंगनब स्टेज अमनी लेग्रे हाइतारे अदुबो मदुगी वखलोन अदु मणिपुर दी कांगलुप कयाना खुंदाब मफमनी मदुगी एक्सपेरिमेंट तौबदि यामना फ्यूटाइल ओइरनी हाइबगी अदुगी एविडेंस सिंग दु उरब मतमदा हाइरिबा लीगल अखोगी इनिशिएटिव सिंग से पार्लियामेंट लौखटप ngमखितबगी वानी हाइना अखोई फावी मरम अदन हंदकी सेसु मुड पॉइंट से अदुदा खरा मखैदे दुम उई लूरीबदी ngसाइगे अखोइना अहानबा मामांगे राउंड हाइनगिबा मयामसी वारी सानरकपा मतमददी एथनिक की ओइबा सिगुम्बा पॉलिसी सिंगजी इनफ ओइना मणिपुर लेग्रे मसी मखा ताना अमुक तौरकलगदी वैली द लेबा मियोय सिंग सिनदी मसी याबा ngamlaroy हाइबगी होजिगी एटमॉस्फियर मा already लेरे हाइतारे अदुनने अखोइना वैली हैज बिकम ए जियोग्राफिक माइनॉरिटी गाइना अखोइना कन्नो जे हाइ भौरइसे कइना वैली हारगा मेथै खक्तन ती प्लेस वैली से यामदिन कॉस्मोपॉलिटन ओइबा पॉपुलेशन लेबा अदुगुम्बा यामना चाउथोक्सनिंगा ओइबा अदुगुम्बा स्पेस अमनेबा मसिगी स्पेस इन मणिपुर की आइडेंटिटी जु नागा लेजरिमनि हाइतारे मसिगुम्बा वैली से वैलीज दरइबा मीसिंग सिदंगा साइगी पीरिबा इकोनॉमी की चैथेंग अदेदी कोई हाईवे सिंग सिंग साइग एक्सेस तो यारक्तबा सिसिना पीरिबा चैथेंग से हम चाव हाइतारे वैली सिदा फाउंटेन हेड ओरगा वैली से इकोनॉमी की एक्टिविटीज को आयाम तौहलगा मसिदगी चाइथोगा मतम सांगना मणिपुर की इकोनॉमी से सेल्फ सस्टेन और लाक्सबनी हाइतारे अदो हाइरिबा सेल्फ सस्टेन ओइबा मणिपुर की वैली द तौबा इकोनॉमी की एक्टिविटीज में हमसे हाईवे में हमसे द पीरेइबा ट्रेड त पीरेइबा चैथेंग सिना एथनिक वेपनाइजेशन तौबदिन पीरेइबा चैथेंग सिना ngasi वैली द इकोनॉमी की वायबिलिटीज याम हंदा हाइतारे पुनम आसिना कैदोगे हारगांदा मणिपुर दा कांगलु मसेल की बैलेंस अमा लेरगा हाना लेमिनारंबगी पोटसी काइनोय मचा ओय हाइबजे मसी अखोगी पॉलिसी मेकरना अखोई ngasi की लीडर्स सिंग न मसी याम खौ पोंगना दिल्ली दा टेबल थिन मथौ ताई सिने मरम अदना मणिपुर दा असुगुम्बा
कांगलुप की ओइबा इशू जे कंसल्ट तौनिंगाई खननिंगाई अमता लेते मणिपुर दा खनसी हारगदी इन्वेस्टमेंट की खना बियाई डेवलपमेंट की खना बियाई गुड गवर्नेंस की खना बियाई ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की खना बियाई अदुगा अतई ओइबा ethnic law is enough and we have to get rid of this ethnic legislation haibase masi yam fazana thammabadi maybe that is also one way of starting a democratic dialogue adubu aikoi gi hojiki mirasa dialogue ki wafam sikanna panbi basida aikoina masi hai duna su aikoina aikoi dialogue tawroi aikoina koi ga wari sharoi haibagi sigi mentality aduga sigi gesture rudi aikoi da lefam thoktabra haina khanjai maramdi ultimately aikoi apunba manipur ama sagat kadori banina aikoi ji amana amada thajanaba piraga trust deficit se manghalaga manipur se amuka mohana gi normalcy atuda laaga manipur gi maru oina koina core ni bo harizu foundation ni bo harizu common issue ni bo harizu mapan gi mi changpagi issue ni bo harizu aidi skewed population growth ni bo harizu natrana forest laiba khudamana 1987 da 2021 fawda manipur da 877 square kilometers forest cover mangi haise it's not a concern of the valley people it is a concern for every community hai to neba asumaina ikoi is common no poppy ki wari is forest ki wari is wetland kan be wari is development ki wari is these are all common issues adana sige common issues da ikoi ki kokezo ki leaders sing there confidence building to honningi haina thamsiki okay thank you very much sai public mayam na sai dagi yengbidi program se ikoi manipur da ikoi na masi yam sangu budina te around 3 hours ki program ko khemjabani but national media mayam amade ding asi ki 6 hours ki 8 hours ki program mayam amang asi ki the so called the peace talk that ragana maitai ko ki naga talk hai gadra masi ki talk si peace ki resolution ma program bo da bane peace talk hai dana moina ko to wo ngane khale sing sai de run tawri hai tare adu public na yeng ji de outcome ji kari oi ge sine ngasagi negotiate tawnarakpa bargaining tawrakpa mayam jida kari no moina resolution ma ngasi proper ngamgadra hai bachine ministry of home affairs ki magi official oina thoglaiba hauji thoglaiba press statement jida phongdor iba jidi manipur da amukhana santi thamdana bagi namakta unanimously resolve tawgre habani resolution moina lowgre habasi mi disabya make sena phongdore kama yeng bisa resolution se ngasai hai ki ba ngasagi community representative oina reduce tawsima masi mathangi round gi che tholokpadadi masi ma objection tawhani ahan badako ado hausi officially almost a certain khara tawi khara makhai di sigi implication si kona su lehogadra haina ai khoi pakat chai hai tare maram aduna masi maina loan si season haning daba madi aina phausai sima aduga khoina akhoi praja miyam yengbiri ba singna su ai khoi khana nei nari ba singna su khoina amkom khana ba ya ba si akhoina yamna thuna politically result oriented oiba process ama ohensi na pressure pi ba ju kitang chungdo mandi khali maramdi akhoi gi manipur bu kaningi ba manipur gi coexistence hajari ba mayamna pamsi normalcy haibane ba normalcy haibasi it's not about political barter ai nadi political barter and haisai sidai si puthowa se pinasi haibagi political barter duti ekhoi gi onadi laifam thokte maram de ekhoi di manipur sigi apun basi kanjaning bagi hoduni ekhoi ngasi khanjari ba thajari base madu hena democratic way mong da karam hain tawsige haibaduna khanari ba matam du da pn da ba party me amna puthona khanar lore madara kanglo ba mana dominant oigadabni orogadabni haiba debate tuti ekhoi yawham thokte ekhoi punna hingmina gadabani na manipur si hena shanti laiba governance sama shanti laiba economic development ama kamai tawsige haibado aduda tarakpa yana bagi podo kangna ba haitare amana amada maslinging to ba ni chaishillaga lausillaga karem ka thaina raga ekhoi na mukna banasu manipur ga punba kan gadabasu nati haina ekhoi phausai adana masagi ma hanaki oina di singasi nahana pabiri bai na so haibet uzare whatsapp ta ekhoi gi violence shan to ba haina yanare aduga appeal to ba haina yanare haibasi it is a very good hambada masi hanbani haitare ado masi maru oina kukizo furuki mla sing hairakpadi hanbani haitare akhoi manipur gi idea da ngaujari ba akhoi mla sing na di santi pami adedi khanaroisi haibana sing basu hairibani adugo kukizo mla sing gi bai ke so sigi step si yauna yare basisu masi koi appreciate to hom thoi haina makoi bo koi congratulations pi hom thoi aduga ani subada mathangi round gi
meeting si karam kanda lakadabano haibasidi khawrang nangai bo wafam di oigani adubo mathangi round gi agenda sidi ai hang na sei haizaba akoi rehabilitation and resettlement gi process su akoi thabak taragani haibagi wakhalon jida koi yazare haibagi wafam ama pukhat piraga di inkambada that will be a milestone achievement naina adu khadang haiziki aduga sida ai sar ngasai aroiba wangsu oirabani na wahang amdang hangjaw bache karigumba mayam da pakhanari je hojik yamna mayam ji ekoi shanti pami mayam ji yamna haraujagada wafam amdi oiri but in any case karigumba masida hojik ekoi balance tonaroi je aduga shanti porok na khona basida ekoi loina yanaraji haidana makha tana sopan leitana ba haibagi resolution ma lowre in any case in any area da sir any eventuality some tway na khalasine kana gumba bahap ta da mi khar dagi adu ma situation am tholak ta ragadi maduna sigi shanti gi khongthang sida apan bo ogene na khanbi bra natraga madu area do kamaina deal do be na khanbi of course adu di ekoi adu gi kano se ekoi yengba tari ko hauji phaugi ona di positive environment ma ui haina ai hang na di personally feel tawi mafam jida phamna ekoi sho sumain tawbasina sigum wari tholak padra ga na ki ba madi dum power me adubo hauji phaugi ona it's a very good sign that we are still in a slightly better off position ko sima thagani ana duga akoina violence se khoi shan tawrase ni yanarei ba si appreciate toba iroina na masidi ai khoi hujik sigi level amada lakhrabani na government of India na thaiba central security force 60,000 sigi maigi role se kai no have question am la ani adu araga di ko khoi tamone su kharabudi indicate tobi khre government of India has to be more sincere and straightforward in dealing with the problem maram di manipur gi 17 months ki awabasi am sangman gre hai tare ko adana hojikti khoi gi public leaders sing na people gi leader ni hariba sing sina bhaubada assurance ama pina ba hauram ni na makha taba khoi gi rule of law ngak pa gi di rule of law ngak ni na institution ladies ni mai mathau pang thop ta ba ni thamsiki okay thank you very much